Sandulele sihlabe somthandazo wesabatha. Hlawule senkombozo yesizukulwane, senkombozo inkombozo kaNkulunkulu. Mongelu Jehova Manazarethane Sisuana Senu Bandla lenkosi masiguqe sithandaze. Amen. Amen. Sokumane ukubingelela isihlalo sobukhosi. Bingelela baba bami amakhosi singababoni ngamehlo enyama. Abavangeli, abashumayeli, obaba amakhosazane, omama. Egameni lenkosi yethu uNyazi lwezulu. Amen. Siyabonga bangcwele kumfundi ekade sifundela amazwi baba uMadlukuvu ngathi Thixo naye angamenzela okuhle angadinga ngaswele. Amen. Bekumnandi esasifundela ubaba, manje sekunzima kakhulu ke manje sengingedwa ngomntana ngimncane. Cela enkosini yasehlweni uNyazi lwezulu ngiphe isibindi sokuma kule ndawo ulinginise kuyo. Cela ukucela izwi ngesihlabelelo sika 62. Cela bangcwele bangilekelele. Ngiyakuthanda ukuhlabelela kodwa ke ngiyibhimbi. Kodwa ke ngithi ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi Thixo nama ngiphe kuba lobu bhimbi buphele. Ngoba angazi Thixo ayongikhumbula ngakho ensukwini zokugcina noma ensukwini zami zokugcina sengilele ngomqondo. Mhlambe kuyothiwa ngihlabelele, mhlambe kuyothiwa angigide, mhlambe kuyothiwa angishaye isigubhu, mhlambe kuyothiwa ngishaye imbosho. Uthola ukuthi kukho konke lokho mhlambe akukho engikwaziyo. Ngicela nje okukodwa nami ngibhidilishe ngiyakhona. Isihlabelelo sika 62. Izono zami zandile ekunezilwele zekhanda
sami izono sami santi ilebune sidwele sekhandala
siyabonga bangcwele ukungilekelela ngomhlabelelo kaNkulunkulu. Bengithi ngizohlabelela amavesi amabili kodwa ngezwa ningizama ukungibooster. Ngezwa sekuqhubekeka kwaze kwabe ngiyawaqeda. Ngiyacela ukuthi Inkosi yasebuhleni ngathi nani inganenzele ukuthi ningadingi ningaswele. Amen. Ngiyabonga ithuba engiliphiwe ubaba Dlamini uthi asikhulume ngendaba kaNkulunkulu esizibonile nesizizwile. Cha ke bangcwele zikhona indaba kaThixo. Unyazi lwezulu siyabonga nje esigcinile kwaze kwaba la ebengekhona ukuhlakanipha kwethu nokwazi kwethu nokuqonda ukuthi lolu suku la namhlanje luyakusifica siphilile. Ke bangcwele ngiyabonga ithuba nami ngiliphiwe ubaba. Kubalekile ke bangcwele ukuthi masiphiwa ithuba ulisebenzise esikhathini samanje. Kunzima kakhulu esikhathini samanje ngoba mhlambe njengoba ngiguqile nje angazi mhlambe ngiguqa ukugcina. Mhlambe sengathi nje isonto elizayo umuntu nomuntu esithi umkhokheli kade eguqile siphi inkonzo kanti bese kweyokugcina. Kubalekile ukuthi masiphiwa ithuba cha ulisebenzise ngoba awazi mhlawumbe usuke sekokugcina. Engathi ukuthi Thixo bangcela ngasibheka asithande. Asilondoloze nje nakulomkhuhlane ogcwele la eminyango. Ke iCovid yakhona le. Asifihle nje ngephiko lasezulwini uthi ubhuti wakamagobane asebenza lapha ya eGoli. Uthi lapha ekuthuthukeni noma sengikhohle ubeka umhlaka bani inkonzo kodwa kuwona uFebruary uthi ubaba umfundisi wakhuluma lapha uthi naye ke yambamba le corona uthi wangeniswa esibhedlela lapha ya eBara uthi kukubi kakhulu uthi engakwazi ukuphefumula uthi bangenisa esibhedlela ke uthi bamzama bamfaka lezo zinto zakhona ama oxygen uthi kodwa kwanhla ngazimuka nomoya uthi abantwana sebephatheke ngendlela ebuhlungu kakhulu kuthi nakho bezohanjelwa ubaba uthi abantwana bathi balibiza leli gama noma wayezwa yena kodwa engasakwazi ukumemeza leli gama ukuthi aphimisele elikaShembe uthi kodwa abantwana wayebeza ukuthi hayi bayambiza uShembe bayamthemba ukuthi yena ukhona uzobasiza uthi babelibiza abantwana leli gama kodwa babe sebemisa nakhona ke eBhedlela uthi waya esibhedlela udokotela wayekade emxilonga lapha uthi waseGhana uthi lo dokotela naye wamxilonga uthi wathi ngelinye ilanga wasembuza esekhuluma naye wathi baba kade kunomuntu obekade egqoka umjiva la omhlophe nesigqoko esimnyama ofikile la ebusuku kumina ngilele kusho udokotela uthi wathi angikukhiphe la esibhedlela uthi kodwa ngathi ngizokukhipha kanjani ngoba uyagula na uthi wathi ngifuna umkhiphe esibhedlela uthi wathi hayi ngizomthatha ke ngimise eBara kusho ukuthi esinye isibhedlela sangakhona leso uthi wathi lo baba angifune ukuthi angisho ukuthi mdlulisele kwesinye isibhedlela ngithi nje mkhiphe la esibhedlela angimdingi la esibhedlela uthi wase evuka lo baba lo odokotela mayivuka sethi mayesefika emsebenzini useyayixoxa indaba useyamxoxela abantu baba umfundisi uthi baba kukade khona ubaba ogqoke kanje kumina ebusuku ngibona ngilele wathi angikukhiphe la esibhedlela uthi ngathi kodwa ngizokukhipha ke baba kodwa ngizozama ukuthi ngiqale ngicilonge kuqala ngibone ukuthi uzokwazi ukuthi uye kogulela ekhaya mhlambe ke uthole indawo equiet ozokwazi ukuthi uhlale khona engaphithizeli mhlawumbe ozoba wedwa kuyona uthi wathi lo baba anginankinga nalokho ukhona umntwana wami onomuzi washo ukuthi kuphi uzongithatha bese fika lapho mhlawumbe angitholele indawo lapho ngizoba ngedwa khona ngihlale khona uthi ke wasemxilonga udokotela wasemkhipha kodwa ke ubaba umfundisi umthetho loyo uthi wabona yena ukuthi usho inkosi yasebuhleni unyazi lwezulu ukuthi ilona lolu belikade lifikile mayimchaza ukuthi umuntu obe kanjani udokotela wasebona ke umfundisi ngoba uyawazi amakhosi asebuhleni ukuthi hayi bekunyazi lwezulu uthi ke bangcwele waphuma kanjalo kubaba umfundisi mayixoxa indaba yakhe waya ekhaya kushuthi eguleleni kwakhe ayogulela ke ekhaya uthi wasethumela umfundisi uDlomo ukuthi akahamba yobika enkosini unyazi lwezulu ukuthi kade kugula umfundisi kanje ubika udaba lwakhe ukuthi seyiphumileke kodwa esibhedlela uthi wavele nje engakafiki nanokuthi aliqede udaba aze ngalo uthi unyazi lwezulu lathi yebo umfundisi mina ngimkhiphile ngoba bengisafuna ukuthi ngisebenze ngayo ukuba bekade ehambe ngidedelile wahamba
umthetho bengeke usaba khona umhlangano wasentabazwa ayibonga Nkosi yaseBhlini yaseso. Cha bangcwele kuyasiqinisa ukuthi silandela uThixo. Mina nami ngeke ngisho ngithi lento le iyokungithola nje kobe sekuvume yena uThixo mhlambe nabangibhekile abahamba nami ukuthi mhlambe ke ahambe emhlabeni kodwa ke bengakathanda ushembe nedlozi lami lengibhekile ngeke size sihambe ngeCovid. Amen. Siyoyihambela njengoba phela umuntu mayephila vele njengoba sila sigqoka ingubo emhlophe sigqokele khona indlela yethuna laluye luthuthingo masila esontweni sisezulwini luthi enasiphatheni kahle lithi ziphatheni kahle eManazaretha ngoba manila nisezulwini athi la ngaphandle bayagwazana kumanje bayaboshwa abanye bangena ezibhedlela wathi nina eManazaretha lapha nisezulwini wathi asiphathe luthi asiphatheni kahle lento athi singafanisi izilwane ezimbili unogwaja ababekade bedla amakhiwane lezi izilwane ezimbili zoqhamuka izitha zasebalokhuza zibathikameza lapha phansi kwesihlahla babe sebebaleka bengena emfuleni uqhamu wangena emfuleni unogwaja wabaleka ngendlela ngelinye ilanga uthi luthuthingo zaphinda futhi laba bangani bahlangana ngelinye ilanga khona lapha endaweni ababahlangana kuyo uthi kulona kongena emfuleni hawu mnganami usaphuma namanje usangcolile kanti kade wenzani lapha emfuleni bungangenele ukuthi uyakogeza na uthi wathi lo oqhamu hayi cha phela mina ngangibaleka ngoba ngibalekela izitha hayi ukuthi ngangikade ngiyakogeza luthi ke uthi ngoba ngcela imali sifuna lisela ngale ndaba luthi eneke nathi njengoba sesigqoka ingubo emhlophe asingabi njengalezi laba bangana ababili lezi izilwanyana ezimbili asingabi ukuthi la sizocasha asingene ngoba ngempela sizogeza sigezeke. Amen. Hayi into ebhlungu njengokuthi ulikhola uze umuntu ongalona ikhola athi hayi mina ngiyokholwa mhla kwaphenduka ubani kwashintsha ubani esho ekhomba umuntu onaye esontweni leyo nto ingiphathe kabuhlungu endlela esimanga akhomba umuntu onaye esontweni thothi umuntu omaziyo ogqoka ingubo emhlophe athi mhla kwashintsha abani hayi cha nami ngiyoza ngilandele ayifuneki ke leyo nto masuli Nazaretha nje wangena emanzini wakhetha inkosi shintsha ushintshe nenhliziyo yakho ube isibani esihle. Amen. Nge-26 kaDisemba bengade ngisemakhaya nangisekhaya angiphuthwa inkonzo noma khona kunzima kodwa angiphuthwa inkonzo ngihambe nje ngiyethempeleni nami njengabanye ngoba kulicala futhi nakhona ukuphula usuku laNkulunkulu nje uzihlalele nje kungekho into eserious ekubambile iba nesizathu esikubambile oyothi uThixo ngelinye ilanga sudele ngomqolo siveza imisebenzi ube nasi isizathu silibona leli sabatha lelo bulibhuquza nje ekhaya uhleli esekubuza uThixo ukuthi ngalolu suku ke wakade uhlalele thothi awunasi isizathu esibalekile kubalekile ukuthi usuku laThixo silesabe nami nge-26 kaDisemba ngisethempeleni ekhaya cha hayi kwaba inkonzo nje yaba yinhla ngisola ngalutho safika sanikwa inkonzo siwomama athiwa ngoba inkonzo yokuvala unyaka inkonzo izosoyiphathela abakhokheli nomama nje kwaba kuhle sathi nje sisaphakathi usaqala umthandazo uyafunda mhlambe sasesela namaphakathi nawo sesila mhlambe la evesini lesibili kuthiwa khona udumo nokubonga kwangena umama egijima ngithempela lapha esikhaleni twise esikhaleni lime kanje bayazi omama bake baya ngicathi lime nje basimile la ekhaya lo mama eqhamuka emgwaqweni wagijima wangena ngeside lamakhosazana wazohamba phambi kwethu wajikela ngemuva komama sathuka sayitshela ukuthi hayi kuvuka into zakhe bahleka abanye umama nje wendawo waziwa ngathi kubuye ukuthi iqhwi bayitshela abaningi ukuthi hayi kuvuka into zakhe kanti bangcwele lo mama unendaba enkulu ayibonile njengoba ingena nje egijima mase kudluleke lokho kube khona abahlekayo ukudluleke lokho singakunaki kwahamba yahamba inkonzo yayinhle saphuma saphindela emakhaya isonto elilandela lelo kwase kuvela umkhuhlane ekhaya safihla kwase wasememezela umshumayini ngosuku esafihla ngalo wathi isonto elilandelayo imbali iyagcinwa ke imbali bangcwele emakhaya khona le nkonzo le ngosuku la 7 makade kufihlwe ekhaya bese kuthiwa inkonzo yembali kusuke lapho bazokwazi abangalapha eshaya kothukela kusuke lapho kube nembuzi okuthiwa siyageza siwumndeni
bese kuhanjwa kuyiwa emathuneni shuthi lapho kwabheka bezayo abantwana abancane laba yabafike babusisa izithuna sithandaze bese siyabuya ke kuyoqalwa ke inkonzo ke yomhambi ke sisuke sikhishwa ke lapho ngosuku lasevethu umndeni usungaya ethempeleni suhla uyahlanjululwa so wafika futhi lo mama mase efika useyayichaza indaba yakhe ukuthi cha ngafika ethempeleni abaningi ngangena sengigijima ubone ukuthi wayazi into ayenzayo uthi ngangena sengigijima ngangena ngeside wrong kodwa nami ngangazenzi ngiyaxolisa kukhona ubaba engangikade ngimbona owayekade ehleli la eduze kwendlu lo baba uhleli la endlukaneni zendlela ekutheni wonke umuntu udlula la mangabe eya ethempeleni uthi lo baba wayesabeka egqoke umjiva omnyama uthi lo baba wayekade ephethe ibhuku ebhala bonke abantu abadlula la abangenayo uthi nami ngaba novalo ke ngasaba ukuthi mina ngizobhala uthi wayekade ngayizile ngisho esontweni kodwa wabona lo baba ubhala uthi nakase gijima ezongena esontweni engisholo ke ukuthi ke bangcwele ngaba nakho ukuthi sisuke singesodwa mase sethempeleni usuke ekhona ushembe ngithi kubalekile ke nakho ukugcina isikhathi ngoba asazi ukuthi mhlambe wayibhala abantu abanjani abafike late noma mhlambe abakhona angazi kodwa ke kubalekile ukuthi mhlambe sigcine isikhathi ukuthi mangabe kumenyezwa nje isonto uthola ukuthi sonke sikhona ingelosi iyasiloba amen engathi ke bangcwele uThixo ngasibheka asithande asivikele nje kuzo zonke inhlupho nemikhuhlane ekhona nami ke bangcwele uThixo angiphilise angiphilile kakhulu ikakhulukazi nje ke amadolo nakhona lokho kade nje kuyinto nje ngiqala nje kade ngisemakhaya nami ngiyacela ukuthi ningicelise inkosini ukuphila kodwa ke ngiyamathemba mina uShembe ngoba ngaphansi kaShembe ngiyamathemba ukuthi ngeke kuse kwenzeke lutho ngentando yomuntu khona ke abantu abakholelwa ekuthini bangabe ekhaya kuhamba umuntu kumele bathathe induku kuyiwe kokuzwiwa kwabanamanga hayi baphuma ke abantu sabuya nathi satshela ukuthi sisemalistini bhaliwe listini ukuthi ubani olandela kahle mina ngithi hayi mina nginoShembe ngilandela uShembe wasebuhleni unyathi ngeke kuze kwenzeke lutho masimthemba nje uNkulunkulu akwenzeke lutho amen njoba ngisho ngithi kuzoba olesithathu kwakolesithathu noma ngasazi idate kodwa before kube umhla ka27 ngoba ngazi kahle leyo 27 angade ngenzele umntana wami umhlonyana kwenziwa lapha ekhaya kwafika umama uLinazareth nje ophelele impela faka umbhande la 14 wayekade ke efike nosisi walapha ekhaya ohlala empangeni shuthi wayekade ezomenzela ilento ezombula ingubo yakhe kuyenzeka ukuthi uma umuntu uthola umntwana embethe wayezomembula ke ingubo yakhe kodwa ke ngathi mina konke lokho sekuyahamba emqondweni wami ukuthi olesithathu isonto elilandelayo lelo awusekuhamba umuntu ekhaya kade khona umuntu nje la obonayo akabonanga ngani ukuthi hayi cha ake sithandaze sijule khona ifele iminyama la ekhaya yabona ke yonke lonto mina emqondweni wami vele ithi hayi yabo laba abantu laba babonayo ikho indaba yabo so bangcwele nami ngithi hayi asiqineni ekukhulekeni sikhuleke sama Nazareth singami ngonyawo lodwa simi nje ngenyawo embili ube nethemba ukuthi ngiphambi ngilandela unyazi lwezulu nginoNkulunkulu akukho kuyokwenzeka njengoba ngisho ngithi kwakufanele lo mama ayibone lento ukuthi hayi kunefela iminyama la ekhaya asithandaze nayibona nje leyo nto lutho akabonanga wafike wenza leyo nto azoyenza wayemenzelo anto embula ingubo yakhe kodwa lutho ukuthi abone ukuthi kunomkhuhlane ozayo wahamba isonto layo sangcwaba cha bangcwele kodwa ke abakholelwayo khona ngisho ukuthi abangahamba bakwenze kodwa ke mina ngithi hayi akekho akukho okuhlula uThixo umuntu nomuntu nezinsuku zakhe umuntu nosuku lokuzalwa umuntu nosuku lokuthi futhi aphinde ahambe emhlabeni asikwamukele nje lokho noma kunzima khona kodwa asikwamukele hayi ukuthi uphinde kube khona omsolayo uphinde uphume usola abanye abantu cha kusuke sekushaya isikhathi nje cha bangcwele ke kumnandi ukuba leNazareth ngiyakuthanda kakhulu engathi sonke nje basigqoke ngoba emhlophe nje singaze sihambele kubona lobu mNazareth
Ngiye ngiphathe kabi ukubona umuntu ahlubuke athi umuntu ngahlala ngalihlaliso uMasibanibani ngiye ngizongiphatheka kabuhlungu kakhulu ukuthi kanti wena uzuthi uyekile esontweni nje uyekise uMasibanibani wawulethe uyena yini ngoba usukuyizela wena la ulethwe imindeni yakho wena izala ukhulekele umndeni yakho ulungise lapho ofuna ulungise khona ngoba mawusuyinazaretha ifuna indaba yakho ukwabadala ukuthi awu sengilinazaretha manje ifuna indaba kwabadala eThempelini uyifuna indaba ekhaya bese uyalungisa lapho 1 no 2 no 3 bazokutshela abadala ukuthi senzile sagcina la shuthi wena ke ngobusiliNazaretha aqhubeka lapha abagcine khona hayi ukuthi uhlale nje la unabe kube kuhle ushintshe into zokugqoka mhlawumbe ushintshe nezimoto yabo nje leyo nto ayifuneki ubungalungisile ekhaya sesamanazaretha manje sesifundisekile ukuthi le inkonzo yani yokuthetha amacala asilungise la kumele silungise khona ibe mnandi kakhulu inkonzo esiphiwe ekseni babudlamini ingibusisile nami ngingomunye nami okuke kwenzeke nje kuze kuphela iminyaka nami kungekho mhlambe ngilibade shoba mshuma lethi kumele kubuye ekhali eqhudi nje likhale ngawe kuthe ngishaya iphakethe lami ngathi ake ngiphe abakithi abangibhekile ngoba nje kukodwa nje ukuphuma emsebenzini ubuye usaphilile kukodwa nje lokho kukhulu ngoba kungenzeka noma yini ungashawa nje nayi inunwane encane nje la intuthane nje ngakuluma nje uhamba impela kanti kusuke sekudinwe bona abangasekho ngoba asenzi kahle kubalekile sisambe sibuye sibabheke sibakhumbule sibenzele lokho esingabenzela khona ngoba ibona basuke besiphele emsebenzi akuvele nje kuyisukele kuwena ukuyiphelwe nje umsebenzi akhumbula nje nami ngelinye ilanga ngikhula ngakhula nje ngumntwana nami ngimncane ngisayoni kodwa kwahamba isikhathi kwafika umama umakhelwane lapha ekhaya wathi ngizocela uningiboleke umntwana wala ekhaya wambiza ngegama wangibiza ngegama ngenhlanhla ke ubaba wakumuntu onolaka kodwa wavele wavuma nje kalula hayi base bengidedelake ngahamba ke kushuthi ngangade lapho umuzi ngangiyoba yiwona ngangicela umakoti wakatobo nganaye eMampondweni lo mama ongasekhaya ikwashwabede uMahadebe omakhelwane nalapha kwaTobo lapho engicelwa khona indodakazi yakhona ukuthi ngiyoba amakhotshana ekade iyogana ngaphakathi ebuhleni ngaphakathi iyogana inkosi uThingo kusho ukuthi ngase bengithola kanjalo ke bavuma ke ekhaya nami ngahamba ngayoba amakhotshana ke kuthiwe babethi abanye kuthwala icansi makunenganyana nje encane makoti meyogana azohamba nayo mhlambe noma ngabe ufuna ukuya emfuleni makoti uthuma leyo ngane kube iyona ehambayo ithatha isigubhu bahambe baye emfuleni nabo nje kuba ingane nje kamakoti ayithuma noma yini kuze kusheshe into zakhe kushuthi ngahamba kanjalo ke lami ekhaya ngayoba umntwana omakhotshana ngaphakathi kushuthi ngikhotshanisela bani umakoti ogane inkosi uThingo ukuthi ngaleso sikhathi ke uThingo lwangakabe sesihlalweni inkosi yayisesihlalweni ngaleso sikhathi kwakuyinyanga yezulu shuthi ke bangcwele ngangena kanjalo kulobu uNazaretha ngangade mina ngisayoni nakhona ke eziyonini lapho kushuthi angazi kushuthi uShembe wayengithandile ukuthi ngigcine ngiphelele la ekhaya ngibe liNazaretha nangokwesigaba esengikusona ke manje nokho ke singelula kodwa ke ngihlale njalo ngicela ukuthi uShembe angisibekele angikhulise kule ndima engikuyona kulobu uNazaretha kushuthi ke bangcwele ngangena ke kanjalo ke ngaba liNazaretha ke ebuhleni ngithweleni icansi ngomakhotshana kwahlala ke lapha kwabe iminyaka emibili ngifunda lapha esikoleni eMqhawe so kwahamba ke isikhathi buye phela ukhule nomakoti ajwayele emzini kushuthi ngabe sebuye ke sengikhula ke nomakoti sejwayele ke ngase ngiphindela ke ekhaya shuthi ekuphindeleni kwami ekhaya kangibanga ngisaba isayoni ngaqhubeka ngabe liNazaretha phela ngase ngigqoke le ngubo yaseNazaretha nami sekungaphakathi kumina kuba liNazaretha sengibonile ukuthi awu kanti lapha engikhona akufani lana kuhlukile kakhulu yabo nje inkonzo yesiZulu lapha angiboni kahle
ke bangcwele asilahlekile ke Masila ayikho into ayikho inkonzo efana nale ukuthi makuthiwa sontweni ngo9 umhlaba wonke uyaguqa ngo9 ngo1 umhlaba wonke uyaguqa ngo1 ezinye inkonzo umfundisi nesikhathi sakhe nomunye umfundisi nesikhathi sakhe la sikokuphelele bangcwele amen engisho ukuthi ke bangcwele sabe seshaya ke isikhathi sokuthi ngiphindele ekhaya ngaphindela ke ekhaya mangiphindela ekhaya ngiqhubeka ngibe iNazaretha kanjalo kusho ukuthi kwahamba isikhathi kwaze kwaba ke ngiyaqeda isikole ngaya kocela ke nami umsebenzi mathi ngiyocela umsebenzi sekuyinkosi ke manje uThixo inkosi uThixo awu ngikhumula kahle kwakusentabeni Dlangakazi uthi inkosi uThixo hawu sungaka mntanami ngithi yebo baba sengingaka sengikhulile akusafani uthi hawu uzocela umsebenzi ngingakasho nana ukuthi ngizocela umsebenzi ngathi yebo baba ngizocela umsebenzi angisebenzi wasethi umuntu asezulwini inkosi kubusisa uzothola umsebenzi itshela ukuthi bangcwele ngawuthola kanjalo umsebenzi ngoba kade ngiye enkosini uThixo amen ngangena kanjalo ke ngaba liNazaretha engicelela ukuthi ke bangcwele ngathi ngangahlubuka umuntu ongene ngoba kukhona into mhlawumbe kuthiwa uthanda umgidi ingiyabathanda laba bantu baseNazaretha bangidela kahle uthola ukuthi lowo muntu useyangena esontweni ngenisa ukuthi ubona nje ukuthi bagida kahle noma mhlawumbe ubona ukuthi bahlabelela kahle kungekho lokho kuncinzile mhlawumbe kwakhona lo othi ngingenele ungikhonzele mhlawumbe kwakhona lo ozaze akufake nangaphansi kwemoto noma ngaphansi kwesitimela ngoba ungafuni ukuthi umkhonzele la eNazaretha bakhona abantu amanda amakhanda aqinile kanjalo mina ke nami ngithi ngiyayifisela mangiguqula ukuthi engathi ngahlala ngize kube izinsuku zami zokugcina ngila ngaphansi kwephiko likaShemba phansi komjiva kaShemba ngoba nami ngangena kukuhle nje akukho kwangincinza noma owangihlupha wathi ngingenele uzongikholela la eNazaretha cha kwavele nje kwayinkonzo nje ngizwa nje ngiyithanda nje ngabona ukuthi labe ngikade ngikhona hayi cha bengikade ngilahlekile ngoba akukho nje ukutheni othi mawuhleli uthola ukuthi kunesifundo wawusithola lapha eZayoni hayi angitholanga sifundo mina ukuthi khona isifundo engangisithola cha hayi akukho kodwa ngathi mase ngena la eNazaretha uthole nje ukuthi hayi kunesifundo nomthandazo nje wakhona uwodwa uqala nje ukuthiwa umthandazo weSabatha noma kusuka kokuvuka kuyobuka ukulala weSabatha cha kunesifundo cha bangcwele ngathi ke uThixo ngasibheka asithande nami angikhumbule angivikele kuzo zonke izinhlupho nakuwo lo msebenzi njengoba ngisho ngithi ngaphiwa yona inkosi uThixo angibheka ngithande nakuona kuhlale kukuhle njalo nakubasebenzi nje sisebenza nabo noma khona kubuye kube nzima kodwa ngithi mase kunzima ngimbemeze ngithi Shembe cha iba nami ngiyazi ukuthi ngeke uzungilahle namanje ngithi akasibekele nje sonke kunzima umsebenzi inzima abanye iyaphela simemeze uThixo sibemezisane uThixo uthi Thixo asibekele ngoba mabe ungasebenzi kungekho ukuthi kungene isinkwa ekhaya kuba nzima kakhulu ukuthi uThixo simemezisane umuntu mebike inkinga yakhe kungabi mhlambe ukuthi sebikela ukuthi sizohamba igcwala idazu kuyonke sifunde nje ukuthi sikhulekisane uThixo uyokuzizwela ngaleyo ndlela engisho lokho ukuthi uThixo angathi angasibheka asithande abangasebenzi nabanayo imisebenzi bayiphathe kahle bangenzi noma ikanjani nabangenayo uThixo nje ngiyafisa ukuthi asiphe abaphe nabangenayo imisebenzi ukuze bakwazi ukuthi ngene isinkwa ekhaya ngoba akwenzeki lutho ngampela kungokho isenti engenayo ekhaya engathi ke bangcwele uThixo ngasibheka asithande asikhulisise nje nabantwana laba asiphe bona nakhona lapha endlini asiphe nje ukuhloniphana omncane ahloniphe omdala ahloniphe omncane siyoba bahleke phambi kaNkulunkulu hayi ukuthi kuhlale njalo kunohilizisana kuthethwa amacala ayifuneki ke leyo nto kade nje ngifonela umkhokheli ebengithi mhlambe njengoba kuyongena umnikelo kalokhuzana kaMarch ngithi ngizombona nawe uyakhuluma uthi khona ithempela yakulona okunamacala ngiyafisa ukuthi engathi lapha emlandweni sengangaba nalezo zinto ezifana nalezo kuze kufika abagcojo kuzothethwa amacala hayi cha ifuneki leyo nto samakhono ngiyafisa ukuthi nje sibe bahle uThixo ahlale nathi sibumbane nje njengebumba likaSimende asikhumbulele abantwana bethu kakhulukazi amakhosazana
asifihlele bona ushembe bazi ukuthi amakhosazane njengoba nibhozile amakhosazane nazi ukuthi nimboze ini into enkulu phambi kaShembe unyazi lwezulu lwenzi lutho ningekho eduze kwalo amen ngelikhumula ilindanga nje ingane kaMalume yagula nayo yangeniswa esibhedlela isiyenza unyaka wesibili lapha eDUT wathi lo mntwana mayigula saya kombona eKing Edward safike sambona kodwa awayengabambekile ngaleyo ndlela mase sifike simbona ngoba wazi wakhala sesihambe sefuna ukubuya nathi njengoba ngisho ukuthi inkosazane eyayikade imboza njengoba nani makhosazane niboza esenza unyaka wesibili eDUT wathi mangabe sesibuya sikutshethi ngosuku olulandela lelo sahlangatshezwa izwi lokuthi lo mntwana usedlulile emhlabeni kwaba buhlungu ngendlela esimanga ngoba kade sifike khona wayengakhombisi ukuthi umntwana osebambeke ukuthi useyengahamba kanti bangcwele amacala umntwana azenzele yena wathi makhamba isikhathi uyabuya esefihliwe waqale wabuya emntwaneni wakwabo kwaShwabede ngoba uzalo maShwabede ukaMalume kwaXimba wathi mayebuya wabuya wathi cela ungele kubaba uyeke ungicelela into ethelwe angiyiboni indlela umndeni uyangithethisa uthi ngingcolile awufuni umndeni uthi ngingene la ekhaya uthi ngingcolile ke lo mntwana wasaba ukuya kuMalume ngendlela uMalume ayemthanda ngayo lo mntwana wakhe emkhonze ngendlela esimanga kwahamba isikhathi wabona ukuthi akanaka umuntu wabuya weza kudadewethu ngowesithathu kusuka kumina wathi mayefika kuyena nakuyena wakhuluma same story wathi ngicela ungele kubaba ufike ungixolisele kubaba ungicelela into ethelele ukuthi umtshele ukuthi ngakhipha isisu umndeni awungamukeli indlela yami ayinhle imnyama manje ke ngididekeke ukuthi hawo wakhipha isisu kodwa uphinde futhi lo muntu njengoba ngithi ensukwini zakhe zokugcina bekade eya ethempeleni emboza kemakhosazana ayenziwa leyo nto ngoba uyofika umhla wokuphela lapho yobusuwedwa khona usuphendula usuwabona amacala akho ukuthi ngosuku lokuthi wenza ukuthi usuku lokuthi wenza ukuthi ke wathi mayengitshela udadewethu uthi wathi kuyena ngicela ungele kubaba mangabe umsaba ukuya kubaba iya kubala bize mina ke ngegama ngoba yena usewumkhokheli mhlawumbe yena ungeke ubaba azaza saba ukuthi ayi kuyena wangitshela kanje udadewethu hayi ngathi nami awungeke nami ngiyamsaba uMalume uzothi ngoba nakho usumkhokheli usuyinto enkulu uzongitshela ukuthi ingane yami yakhe yayibonje leyo nto yasinda kumina ngendlela esibanga tshethini ngaguqa ngathandaza nami ngisanganele ngazi ukuthi ngenze njani ngoba ngiyathanda ukumsiza kodwa nami ngiyasaba kodwa ke ngaguqa ngathandaza ngathi mangithandaza ngangade ngithandaza kuno 2 rand ngangade ngubekile phansi ngathi mase kushaya isikhathi sokuthi ngize ethempeleni ngawuthatha lo 2 rand ngeza la kubaba umshumayeli empengeni ngafika nganikela ngasibeka istory sakhe ukuthi umntwana kaMalume igama lakhe ubani kwenzeka kanje wasithi umshumayeli inkosi kubusisa ijethi bangcwele kusukela lapho aphindanga wabuya uthandeka wabe sewumuntu okushuthi angazi kushuthi lo umnikelo wasebenza ukuthi ngize empengeni ngizonikela ngoba abuya ngabaphinda wabuya engishola ukuthi ke emakhosazana noma ungayenza into uthi usekusithekeni kodwa ukhona lo ongafihlelwa uThixo akafihlelwa lutho uShembe akafihlelwa lutho ngenze ukuzogcina ubusubona ukuthi wawenzani ngosuku lokugcina angasho ukuthi amakhosazane wodwa nathi masuli Nazaretha nje kulicala ukwenza into engenziwa la eNazaretha kusuke sekubhala icala kungcono umuntu osuke engakabi leNazaretha ongakaguqi akhethe inkosi kuyena kusuke kusakhona intethelelo ekhona thina nje sesama Nazaretha cha ayikho intethelelo ngoba sona sesiyazi ngiyacela ke bangicela ukuthi ngathi uThixo angasibheka sithande ngicelele labantwana esinabo la basethe uThixo ababizele esandleni sabo kulonyaka nje umoya wami uphuke kakhulu baningi kakhulu sebehambile la ethempeleni emlandeni besiguqa nabo ukubacelela nje lesikhathi ngisaguqile ukuthi engathi uShembe ngaba nabo indlela yonke ababheka abathande abakhansela isibani sabo sikhanye ke bangcwele ngiyafisa ukuthi nathi sisasele silungisa amaphutha ethu umuntu nomuntu uyazaza manikiniki akhe asilungiseni isikhathi samanje sesinzima kakhulu umuntu usevela lale nje kuse ethule
kubalekile ukuthi silungiselele noma uhamba uye emsebenzini uqala ubheke nje makuthi nomuzi omkhulu ukuthi abantu baphelele ngoba ngempela uthothi uzohamba emsebenzini kanti ushiye endini konakela umuntu usevela lale nje kususeyithulele hayi siphile esikhathini enzima abafowethu kubalekile ukuthi siqine kakhulu emkhulekweni ngiyacela ke bangcela ukuthi ushembe ngathi angasibheka sama Nazaretha akha sebuhleni nje umhlaba wonke kube ukuthi nje mawuyihambela uyahambela ngoba sekushaya usuku lwakhe hayi ukuthi uzohamba ngoba uhanjiswa yilolu bhubhane elikhona emhlabeni ke bangcwele ngiyabonga ukuthola ithuba lawa amazwi nje amabili shemba ngiphe wona ngicela ukuthi kini abe makhulu nivukile neza la ethempeleni abe mahle abe makhulu kungabe ukuthi mhlambe ngizonikhipha esontweni kube ukuthi bengizongenisa esontweni kusukela izolo singenisile isabatha abantu bebahle bekulungisela ukuze esontweni ngoba lisukele izolo njengoba ngithi kusukela izolo ngo6 kuyengene isabatha emva kwalokho kubalekile ke bangcwethe sifunde ukuthi mase ngingenile isabatha akusavumelekile ukuthi ukube kusakhona ingane ephuma ngaphandle kwegceke mhlambe usayithuma mhlambe esitolo cha mase ngene isabatha nje sengenile isabatha wonke umuntu akabe ngaphakathi sheshe siqede imisebenzi yethu umenye izinkonzo kahle ngesabatha sesiready sesilindele ukuthi ngene isabatha kwaze kwaba inkonzo yesibili nebingene ngo9 lesi kuyo manje bese kuyinkonzo yokugcina ka1 lingenile isabatha engathi ukuthi ngasiloba nakulo leli sabatha encwadini yakhe yokuphila asengezele nezinsuku zokuphila cha bangole ngiyabonga ithuba engiliphiwe ezulwini cela ukubuyisela khona mangokuthi mhlambe khona lapha engone khona ningithethelele bangcwele kodwa ke nithathe okuhle okubi nikulahlelele ngaphandle kwalomuzi ngiyabonga kakhulu ngicela ukubuyisela kubaba ongibe ngiphile izwi nawe Thixo amkhulise na amenzele okuhle inkosi ibusise enizweni